kuyonakala manje. Nkosi yami ufanele Jehova ukudunyiswa usekube somandla naphakathi ufanele baba ufanele Nkosi yami ukudunyiswa usekube abangcwele naphakathi Nkosi yami ufanele Jehova ukudunyiswa usekube abangcwele naphakathi ngiphe baba Jehova isikwazi ukuphila usekube Jehova naphakathi ngiphe baba Jehova isikwazi ukuphila usekube Jehova naphakathi ingabi inhlekisa phambili kwezitha zami wami Jehova ingabi inhlekisa Jehova isikwazi ukuphila usekube obangcwele wendlala itafula phambili kwezitha zami baba Jehova kuyonakala manje shona phansi Mina ngayivuma le ndaba ngevangeli Mina ngayivuma ngathi ngizohamba nayo baba Mina ngayivuma le ndaba ngevangeli Mina ngayivuma ngathi ngizohamba nayo baba Jehova ngiyakhuleka izono ngiyazidela Ngiyakhuleka baba Jehova ngiyakhuleka izono ngiyazidela izono baba Noma ngabe kunzima noma ngabe kulukhuni Mina ngizohlala ethembeni baba Noma ngabe kunzima noma ngabe kulukhuni Mina ngizohlala kuJesu amen ufanele ukudunyiswa usekube naphakathi amen ufanele ukudunyiswa usekube naphakathi yena adzunisiwe ukudunyiswa usekube naphakathi yena adzunisiwe isikwazi ukuphila usekube naphakathi yena ithembe mwina isikwazi ukuphila usekube naphakathi yena ithembe mwina isikwazi ukuphila usekube naphakathi ngiphe isikwazi ukuphila usekube naphakathi lithi lenkosi ukuhambe ukukhanyeni yenzani lokhu njengokuba nasi isikhathi esingihora lokuba nivuke ebuthongweni ngokuba manje isindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso ubusuku sebuyaphela imini isisondele ngakho-ke asilahle imisebenzi yobunyama sihlome izikhali zokukhanya asihambe ngokufaneleyo njengasemini kungabi ngokuminza nokudakwa kungabi ngobufebe namanyala kungabi nokuxabana nomhawu kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu ninganakekeli iminyama uvuswe izinkanuko kwabaseRoma 13 verse 11 to 14 amen.